bose barasenga bakamukuramo, bagerageza baravuga bati reka tumwice, kandi turamwica nabi bibi cyitegerezo cy'abandi bose, ntimuzasubire muri ibyo bintu. Mucanira amavuta bire mu ngunguru, amavuta arabira bamudumbukizamo, baramuteruye badumbukizamo. Ategeka oxygen iza mu ngunguru ipfundike kuyikubita imbere yiwe, akanguka chini, akamera nk'ufu, akanguka kama mfu. Aramubwira ngo Yohana, akamwambia Yohana, usiogope, mti usiogope. Yaravuze ngo yaramuowe, alisema amemuona umusatsi we wa ariko tuvuge cyane wamenye aha nta kiye kiba cyahabaye. Yego sha ko niba wumva umwana umutima kuzuri kw'amazinga ntangira kubabarira rero atari kwagabwire agaciro n'amavuta, agaciro n'amavuta. Manishimwe, haleluya. Aya mavuta tubabwira ntabwo ari ayo bisiga, nta nubwo ari namwe batera cyangwa ayo mu binyabiziga, ahubwo amavuta tuvuga ni ay'umwuka wera, ayo ngayo niyo yobora imbaga y'umutima, umuntu akabohoka imfubyi zikaririmba, umutima kuzura imbabazi ukatangira kubabarira, erega atari kwamubwire agaciro n'amavuta, erega atari kwamubwire agaciro n'amavuta. Twongeye gushimira Imana ko duhagaze hano hantu. Ni ubuntu kandi ni iby'igiciro guhagarara imbere y'iteraniro ry'Uhoraho. Ntabwo tujya tumenyera guhagarara imbere y'abantu, nubwo maze igihe kitari gitoya mpahagarara. Natangiye kuvuga ubutumwa muri 1993. Nimeanza kuhubiri injili mwaka wa 93. Nakijijwe muri 1990. Nimeokoka kwa mwaka 90. Ntabwo ari imyaka myinshi ariko nanone si mikeya. Si miaka kadhaa lakini ni miaka michache. Nyamara igihe cyose nahagararaga imbere y'abantu, wakati wote nikisimama mbele ya watu, nta munsi n'umwe nigeze mpagarara ntahinda agashyitsi. Hakuna wakati wote niliosimama ntahinda agashyitsi nikiwa sina woga. Kubera iki? Sababu ni gani? Iteraniro ry'Uwiteka ni iryera. Ibada ni takatifu. Ni umugeni wa Kristo. Kwa bibi harusi. Biteye ubwoba guhagarara imbere yanyu. Ni jambo la hofu kusimama mbele zenu. Kuko bamwe muzi byinshi kuturusha. Sababu wengi wenu mwajua mengi zaidi yetu. Abandi mufite ubumenyi buturushijeho. Na wengine muna knowledge zaidi. Ni byinshi byo gutinya. Ni mengi ya kutisha. Ariko ku bwa Kristo turahagarara. Kwa sababu ya Kristo tunasimama. Njyewe na madame, mimi na mke wangu, dupanga kuza ino, tulipojiandaa kuja huku, twumvaga yuko ari ibisanzwe kuko twari twarabisengeye. Tuliona si jambo kawaida sababu tulikuwa tumeombea hili. Ariko tugeze ku munsi wa mbere, lakini siku ya kwanza twese turarwara. Sote tukagonjeka. Turarwara, turaremba. Tukagonjeka sana. Hakabura umwe wo gufata undi. Hakuna hata wa kumshikilia mwenzie. Ndwara ukuntu nanjye ubwanjye ntajyaga ndwara. Nami nikagonjeka kwa aina nisiyoelewa. Kugera ubwo mubwirane tugeze kuwa kabiri, ntariko urabona ko urugendo rurejo igore, duhaguruke tujye mu mujyi
tujye kugira utuntu tumwe na tumwe dutunganye. Nikamwambia unaona leo ni Tuesday, jitahidi uende town uandae mambo kadhaa. Kwino tujyane. Kuja twende pamoja. Akambaza tese urabasha gutwara imodoka? Ananiswali utaweza kuendesha gari? Ndamubwira ni ndagerageza. Nikamwambia nitajaribu. Ndamubwira twitegure, nditegura. Akaniambia nikajiandaa. Nambara n'inkweto. Nikavaa viatu. Na warambara. Naye vivyo hivyo. Imbaraga zo kuva mu rugo ziratunanira. Nguvu za kupiga hatua toka nyumbani kakosa. Ndamubwira niburetse gato mbanze nduhukeho gato ndahita nza tugenda. Nikamwambia kiasi nipumzike kiasi nitakuja. Ndyama nambaye inkweto, amaguru hasi, nikalala na viatu miguu chini, umugongo ku gitanda. Mgongo kitandani namna hiyo. Nawe abigenza atyo, dusinzira dutyo, twongera kwikangura saa sita z'ijoro. Hivyo yeye tukalala hivyo hadi saa 6 usiku. Rero nagiye mbabwire ko twasize ibintu byinshi tutabiteguye mu rugo. Niwaambie kwamba mengi tumeacha na hatujaandaa kabisa. Niki cyatumye ibintu byose sigana biteguye? Kwa nini mambo yote tumeacha bila kuyaandaa? Nabonaga ko kuza kwacu ni umugambi w'Imana. Kuja kwetu ni mpango wa Mungu. Satani ari kubirwanya. Shetani anapiganisha hivi. Mbona ko yarwanyije urwo rugendo? Nikaona anapiganisha safari. Nanjye ndavuga ngo ndacamo kabiri umugambi wa Satani. Na mimi nikasema nitaupata mpango wa Shetani. Nuwona Satani yagambiriye kukurwanya, Niona Shetani amekusudia kupambana na. Na uzagambiriye kurwanya imigambi ye. Kusudia kupambana na kusudi lake. Kandi uzabishobora. Na utaweza. Haleluya. Amen. Kugeza ubwo umwana wari uri kwishuri nagombaga kujya kumufata kure y'umujyi wa Kigali ahitwa Muhanga. Hadi mtoto ambaye alifaa kuchukuliwa shule kuitwapo Muhanga. Mu by'ukuri umuyobozi w'ishuri turaziranye, ariko mutelefonnye ni nohereza undi muntu amutora, ati nta muntu twemerera ko ayohereza undi muntu atari umubyeyi w'umwana ngo amutore. Nilimpigia kwa kumswali ni mtume mtu pa nafasi yako, akasema harusi mwingine zaidi yako. Ngiye mugezeho muramukije, nilipomsalimu nilipowasili, ati yoti ni wewe wari wampamagaye? Akasema ni wewe umenipigia jamani. Ati sinabimenye, siku yajua, umbabarire, samahani. Tibaza, nikajiswali, uyu ni Satani, huyu ni Shetani ukirwanya rwa rugendo, anapiganisha safari hii. Nanjye ndihuta ndavuga ni ndamurwanya paka ngeze uyu munsi, ndahaguruka uyu munsi byanze bikunze. Simama iwepo leo niende. Nari mfite imodoka ya saa 11. Nilikuwa na gari ya saa 11 jioni. Kandi icyo gihe byari bigeze saa 9:15 nkiri Muhanga. Na ilikuwa saa 9 nikiwa bado Muhanga huko. Ndagerageza ndiruka, nikaenda kwa haraka. Nubwo nakoze ibyo byose ni imodoka yaruhiye kudusiga. Hata kama nimeyafanya hayo, gari kiasi tuache. Mbwira madam arambwira ati wakihanganye tugahinduza kubona tutakifashe. Mke wangu akaniambia jamani, situjaribu kubadilisha. Ndamubwira ni none turagenda. Nikamwambia leo tunasafiri. Ndagserera, nikaongeza speed. Mbwira umukanishi nti nkurikira tujyane, ihangane tujyane ugaruriye imodoka. Nikamwambia fundi nisaidie twende pamoja ili urejee na gari. Ndiruka nyifatira hitwa Ibyumba. Nikaharakisha nikafikia gari kuitapo Byumba. Kuba ndi hano nicyo nashaka kuvuga. Kuwa nipo hapa ndio nakusudia kunena. Birashoboka ko hari ikintu, yawezekana kuna jambo ndacyagitegereje, mimi nangojea, ariko ndumva iki kirere cyaha hantu kindi cy'ikintu. Nasikia anga hili ina jambo, cyangwa se hakaba hari umuntu, labda kuna mtu Imana ishaka kuvugana nawe, Mungu anataka kuzungumza naye. Kuko Imana ishaka kuvugana n'umuntu, Mungu akitaka kunena na mtu, yihutisha umuhanuzi, anaharakisha nabii, yihutisha umuhanuzi, anaharakisha nabii kugira ngo agereyo vuba. anaharakisha kufika. Imana ntigitinza abantu bayo. Mungu uchelewishi watu wake. Imana yashatse kuvugana n'inkono y'Umunyetiyopiya. Mungu alitaka kuzungumza na mmoja kati wa Ethiopia, bituma Filipo yoherezwa imbaraga aragura
kuruka, ikasababisha Filipo apewe nguvu za kuruka. umunyetiyopiya yari yagiye, Ule mtu wa Ethiopia alikuwa anaenda, yewe ageze mu butayu, alipofika jangwani, Imana ibona ibyo ari gusoma ntari kubisobanukirwa. Mungu akachunguza, naye soma hayaelewi. Kuna sababu. Mwaramutse yemwe, Mpo hamjambo? mwaramutse Habari za asubuhi. ko mutanda muraho. Yehe, reka mbabwire rero, Acha Filipo Filipo, Imana yabonye ko atari bugende n'amaguru ngo amushyikire, Mungu alichunguza hata tembea na mguu na mfiki, imwoherereza umwuka wera, akamtumia Roho Mtakatifu. wa mwuka wari uri muri Eliya Huyo Roho alikuwa ndani ya Elia, uza kuri Filipo, kaja juu ya Filipo, uzamura ibirenge bya Filipo, inua miguu ya Filipo, aragenda kaenda kugeza ageze mu butayu. Ntacyo, reka ngerageze ntacyo ngufasha. kajaribu, ndugu yangu. Haleluya. Amen. Azamuraho gatoya, Kainua kiasi, yisanga yagiye. akajikuta ameondoka. Imana ijya yihutisha abahanuzi. Mungu huharakisha nabii. Uyu munsi afite ijambo ry'umuhanuzi. Leo nina neno la nabii. Birashoboka ko hari umuntu Imana ishaka kuvuga nawe bitarenze iyi tariki. Inawezekana kuna mtu Ariyo mpamvu Imana, lakini Mungu, ariyo mpamvu Imana kwa sababu Mungu yihutishije abahanuzi. aliwaharakisha manabii. Yari gukora igishoboka cyose ariko ikavugana nawe. Alifanya liwezekanavyo, lakini nene nao. Nubwo ntari kubasha kuvuga neza, Hata nisiweze kunena sahihi, ariko ndi kumva ko hariho ijwi ry'ubuhanuzi hano hantu. jinsi sauti ya unabii mahali hapa. Muraza kwihanganira ijwi ryanjye Mtavumilia sauti yangu n'ijwi rya madamu. na sauti ya mke wangu. Turi gukorora, Tunakohoa, tunarwaye giripe, tumegojeka homa. ariko munyemerere dusome ijambo ry'Imana Ili mniruhusu tuweze kusoma neno la Mungu riri hano mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Byahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo waho wa 7. Ufunuo wa Yohana sura 3 aya yake ya 7. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Byahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 7. Ufunuo wa Yohana sura 3 aya yake ya 7. Ndajya soma tugendane nta kibazo. Hakuna ubaya. Okay. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti, Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika. ndakimenya tu byanze bikunze. Utajua. Uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye na kweli, aliye na ufunguo wa Daudi. ukingura ntihagire ukinga, Yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, kandi ukinga ntihagire ukingura. naye afunga wala hapana afunguaye. Aravuga aya magambo ati, Nayajua matendo yako, nzi imirimo yawe. nayajua matendo yako, Kasubiremo ako ka, nzi imirimo yawe. nayajua matendo yako. Dore nshyize imbere yawe Tazama, nimekupa mlango urugi rukingure, uliofunguliwa mbele yako, kandi ntawubasha kurukinga, na awezaye kufunga. kuko ufite imbaraga nke, Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, nawe umelitunza neno langu, ntiwihakane izina ryanjye. wala hukulikana jina langu. Imana ihabwa icyubahiro, Bwana apewe sifa. Imana ihabwa icyubahiro, Bwana apewe sifa. Imana ihabwa icyubahiro. Bwana apewe sifa. Reka mbabwire rero, Acha niwaambie sasa, nari mbizi ko mu by'ukuri nzabwiriza niliyajua kwamba nitahubiri mbere y'icyumweru. kabla ya wiki. Ndagerageza nk'umupasitori nyine gutegura, Nimejaribu kuandaa kama pasa,
ariko nkumva sibyo nzavuga, lakini najihisi si yale nitanena. kugeza n'ejo nakomeje ndeba muri Bibiliya. Hadi jana iliyopita nilichunguza bado kwa Biblia. Byageze saa 8:30 ndi kureba muri Bibiliya. Ilifika saa 8:30 nikitazama ndani ya Biblia. Baza umwuka w'Imana nicyo ushaka kuvugana na ririya torero. Swali roho wa Mungu ni nini wakusudia ni nini na kanisa? Bigeze aho mbwira madamu ni njyewe ndumva umwuka wera ntacyo ari kumbwira ndiryamiye. Nikamwambia mke wangu mimi sijahisi jambo toka kwa Roho Mtakatifu, nimelala sasa. Ndiryamira ndisinzirira. Nikalala nisinzie. Mu gitondo Asubuhi ndabyuka njya muri Bibiliya. nikaamka nikaingia kwa Biblia. Umwuka wera yanga kugira icyo ambwira. Roho hakuniambia lolote. Naje ndi kuvuga nti birashoboka ko atari nge Imana yateguye kuvuga uyu munsi. Nilikuja nikijiswali yawezekana si mimi Mungu ameandaa leo. Ariko ninjira nicaye gusa ndi gusenga. Nilipoingia na kuketi na kuomba, Umwuka wera Roho Mtakatifu araza alikuja ambwira aya magambo, arambwira ngo babwire waambie ko nakinguye urugi. kwamba nimefungua mlango. Haleluya! Numvaga nibamba kubwiriza, Nikihubiri haya numvaga nibamba kubwiriza igira hino kugira ngo nihubiri. haleluya! Numvaga nibamba kubwiriza Yesu akinipa nihubiri, ndibubwirize nibisanzwe. nitahubiri ni kawaida. Uri umupasitori ufite byinshi Mimi wateguye, ni pastor, nina maandalizi mengi, ariko lakini umwuka wera yavuze aya Roho magambo, Mtakatifu amenena maneno yafuatayo. aravuga ngo babwire ko nakinguye urugi. Waambie kwamba nimefungua mlango. Babwire ko nakinguye urugi. Waambie kwamba nimefungua mlango. Ubundi ni niryo jambo umwuka wera yambwiye. Hilo ndilo neno Roho Mtakatifu aliniambia. Murambabarira mwakomeje kubona ndi muri aka kuma Mtaniwie radhi, mumeona nikiwa mahali hapa kwa chumba hiki umwanya munini, muda mrefu. narindi kureba ibyaza kumfasha kugira ngo ubashe kumva, Niliyachunguza yatakayonisaidia ili wewe usikie. ariko ijambo umwami Imana yavuze Lakini neno Mungu alilotamka ni iryo ngiryo. ni hilo. Haleluya! Amen. Ndamukiriza ukwegere mubwire ngo Imana yagukinguriye urugi. Salimu jirani, mwambie Mungu amefungua mlango. Ndabona harimo abari kukwikawusha, birashoboka ko Wanakaa kimya tafadhali. mugenzi, birashoboka ko uri kwikawusha ari Imana iri kubwira mfasha mpanure, mubwire ngo Imana yagukinguriye urugi. Ntabwo ari igipindi, si no kugira ngo mbanezeze, Si uongo wala kuwafurahisha, hapana. kuko hari igihe cyageze Sababu kuna muda umefika ngerageza kugira ngo mvuge ibintu nje mbembereza abantu hanyuma bankunde. nikajaribu kuwabembeleza watu ili wanipende. Nageze mu bantu bakomeye nkajya ngira ngo bankunde, tube inshuti nyine, ngira inshuti zikomeye nyine, ngira umuryango ukomeye. Nilifika wakati nikataka kuwabembeleza watu wakuu ili tuwe marafiki, Baba bakomeye bo mu isi, ili watu wakuu hapa duniani, baba abaperezida, au ikiwa maraisi, baba abajenerali, ikiwa majenero, baba abaminisitiri, ikiwa mawaziri, baba abakomeye bo mu isi. au watu wakuu nchini. Nagerageje kuganira nabo bamwe, Nilijaribu kuzungumza nao wengi nkagera ubwo mbisembaho, hadi nawakaribia kabisa, kugera ubwo mbashyira impano atari uko mbakunze. hata nawapea gift, si kwamba nimewapea. Nkabashyira impano bamwe atari uko dukundanye cyane cyangwa tumenyeranye cyangwa ari ibintu mbona ko bakeneye, ahubwo ari ukugira ngo numve ko dushyikiranye nabo, babone ko banyiyumvemo. Nawapea gift, najaribu hayo yote ili waone tumekaribia, wajihisi ndani yangu. Ariko ibyo byose ni ubusa, Hayo yote ni bure, ni ubusa. ni bure. Iyo nageraga aho mbakeneye, Ilipofika wakati napowahitaji, nasangaga bari kure yanjye cyane, nikuta wako mbali kabisa, ngasanga ubutabazi bw'Imana yanjye nakuta usaidizi wa Mwenyezi Mungu nibwo bundi hafi. ndio umenikaribia. Rero sindi
ibi siwaambie haya ngo kugira ngo munkunde cyane, nipende sana, la ahubwo ndavuga nk'uko nategetswe, nitanena nilivyoamuriwa, kandi iri jambo rirasohora kuri wowe neno hilo litatimia juu yako, kuko rivuye ku Mana, kuko rivuye ku Mana, kuko rivuye ku Mana. Ndashimira abashumba ba hano nashukuru wachungaji wa hapa ko batabanza kukunyuza ahantu ngo bakubwire bati ariko turakeneye ko ubwiriza ibi n'ibi n'ibi, baguha imirongo. kando ili wakuambie utayahubiri haya yafuatayo. hariho bamwe babigenza batyo, Kuna wengi wanayafanya uvuga ibi n'ibi n'ibi n'ibi, nene haya na haya na haya yafuatayo, ariko mukareka umwuka w'Imana agakora. lakini mnamwacha Roho wa Bwana afanye. Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Ndumva nshaka kuvuga ibintu bikeya, Nataka kunena machache, ahasigaye tugasenga. baadaye tuweze kuomba. Imana inshoboze Mungu aniwezeshe mbirangize n'ingoga. niamalize kwa haraka. Haleluya. Amen. Iri torero rya Philadelphia Kanisa la Philadelphia ni itorero ryari rikomerewe cyane, ni kanisa ambalo lilikuwa na majukumu kadhaa. ryandikiwe na Yohana. Limeandikwa na Yohana. Yohana intumwa ya Yesu. Yohana mtume wa Yesu. Yohana intumwa ya Yesu Yohana mtume wa Yesu yari inshuti ye cyane, alikuwa rafiki wa Yesu sana. yari inshuti ye cyane. Alikuwa rafikie sana. Ndi kugira ngo numva aho nahera hagufi kugira ngo tubigire bigufi. Najaribu kutafuta mahali karibu ili mambo yawe mafupi. Yohana yari umugabo ufite ubwanwa, alikuwa baba ambaye ana ndevu, ariko lakini akagenda akitembea hagarara neza wewe, akajya mu gituza cya Yesu, anaingia katika kifua cha Yesu, yasanga bose bamaze kwicara, akikuta wote wameketi, baje bakicara, wamekuja na wameketi, we akaza, yeye anakuja akicara neza ku buryo umutwe ujya mu gituza, anaketi vizuri ili kichwa kiingie kifuani mwa Yesu. Yari umugabo ufite ubwanwa, alikuwa mzee ana ndevu zake, ariko akicara igituza, lakini anaketi kichwa kimeingia kwa kifua cha Yesu. Yesu akigisha Yohana, Yesu anafundisha Yohana akiwa hivi kifuani mwake, gituza cha Kristo, akiwa kifuani mwa Kristo. Imisi yose babanye, siku zote walizoishi, nta muntu wigeze amufatira uwo mwanya wari uwe. Hakuna aliyechukua nafasi ile ilikuwa yake. Niyo mpamvu mu bintu byose yagiye yandika, kwa mengi aliyoandika, yandikaga ku rukundo rwa Kristo, upendo wa Yesu, kuko yumvise urukundo, alijisi upendo, yumvise Yesu uwari, Yesu aliyeye. Agiye kugenda, alipoenda, we yamuhaye isezerano yuko azapfa yisaziye, alimwahidi kwamba atakufa akiwa mzee sana. Yohana bagerageje impfu zose zo kumwica. Yohana walijaribu aina zote za vifo, ubwo bageragezaga kuzimya izina rya Yesu, walipojaribu kuzima jina la Yesu, baragerageza impfu zose zishoboka, wakajaribu vifo zozote, birabananira. ikashindika. Yohana bamufunga, Yohana akifungwa jela, bagasanga gereza yose bakijijwe, bakiriye Yesu, wanakuta gereza yote wameokoka, wamemwamini Yesu, bakamukuramo, wanamuondoa. Bagerageza baravuga bati reka tumwice, wakajaribu wakasema tatumuwe, kandi turamwica nabi bibi cyitegerezo cy'abandi bose, ntimuzasubire muri ibyo bintu, na tutamua vibaya ili uwe mfano kwa wengine wote. mucanira amavuta bire mu ngunguru, mweke mafuta kwenye pipa, amavuta arabira, ikachamka, bamudumbukizamo, baramuteruye badumbukizamo, wakamnyanyua wakamweka ndani ya mafuta, barapfundikira, wakafunika, baracana, wakawasha, baracana, wakawasha kabisa, amavuta arakama, mafuta ikakauka. wumva imbaraga z'Imana uri gusenga nguvu za Mungu wewe muombaji uko zingana, jinsi zilivyo. umuntu baramufashe bamuta mu mavuta, barapfundikira, ndani ya mafuta wakafunika, baracana, amavuta arakama, mafuta ikakauka, bahirikisha ibiti birebire, wakaeka mti mrefu, ingunguru irahima, pipa ikaanguka, umufuniko wivana, kifuniko ikajiondoa yenyewe, bagiye ko nabona hasohotsemo akagabo
ngabo wakaona mwanaume ndio huyo babona ko yirambuye anajinyoosha namna hiyo. barebye Walipochunguza babona kabaye akajene basohotsemo akajene kijana kabisa, agasore gasohotsemo kijana ameondoka, ariko gasa n'umusaza bajugunyemo lakini anafanana kama mzee ambaye aliingia. baba bamwongereyeho iminsi yo kubaho Akamwongezea miaka ya kuishi. kuko yesu yari yaravuze ko azapfa yisaziye baratangara baravuga ngo uyu turamwicisha iki abakizwa ako kanya bahise baba benshi baravuga ngo yesu wamurindiye mu mavuta natwe turamukurikira umva imana isengiyariye imana irindiye abantu no mu mavuta bapfundikiye iyo niyo mana yawe iyo niyo mana yawe iyo niyo mana yawe n'iki urimo muri iki gihe n'iki urimo muri iki gihe iyo kiruta amavuta atogota cyarusha imbaraga zazimije amavuta atogota yohana agasohokamo ari muzima n'iki cyane ni uwo yesu wawe n'iki cyane ni uwo yesu wawe haleluya reka mbabwire yesu yanze kuza ngo afate abaroma alikataa kuja kuwashika Warumi. abasirikare bari bamufashe ngo bamutereremo Askari waliomshika ili wamtupe ndani. yari afite imbaraga zo kumubaka mu maboko bakamubura kumnyang'anya mikononi, kuko nawe bigeze kumufata abayuda bagiye kumuta mu manga sababu alikuwa mshika Wayahudi wanataka kumtupa huko shimoni, abanyuramo akapita katikati yao bisanga atakiri kumwe nabo yupo kati yao, ntiyigeze akoresha izo mbaraga akutumia nguvu hizo, yari abishoboye alikuwa anaweza. umwanya bajyaga bamuteruraga bashaka kumutamo ntiyigeze amugurutsa Wakumtupa ndani hakuweza, ahubwo yamubanjirije mu mavuta yamubanjirije mu mavuta yesu arayategeka Yesu yeye uamuru, arayategeka yeye anayeamuru, ategeka ubushyuhe ategeka oxygen, anaamuru oxygen iza mu ngunguru ipfundike inaingia ndani ya pipa ikiwa imefunikwa. yohana agezemo Yohana alipoingia ndani ahurirayo n'umuremyi alikutana na Muumba, aramubwira ngo ni icyaha yohana ni icyaha umuremyi wawe Muumbaji wako. ndabona wazanye n'imvi Ulikuwa umeleta hati mvi, izo mvi niziveho hizo mvi ziondoke, ndabona n'amavi hata magoti. wari washaje Ulikuwa umekuwa kongwe, nakuremye bundi na kuumba upya ule kijana, kamuumba ndani ya pipa. umwanya bamaze bategereje Muda walipoketa kingoja, umwanya bamaze bategereje muda walipongoja bategereje yuko asohoka mu ifu wakingoja nani atatoka ndani, niwo mwanya yesu yamaranye na yohana wakati Yesu alikana Yohana ari kumuhindura musha akimgeuza mpya, amuhindura musha akimgeuza mpya. Nisikize tu uelewane. birashoboka ko Yawezekana hari kwamba ahantu uri kuna mahali upo, abantu bategereje kuzasohoka bapfira watu wanasubiri utoke ukiwa mfu. birashoboka ko Yawezekana kwamba hariho umuntu wakuroze kuna mtu aliyekufanyia uchawi, ategereje kuzagenda uyonga anangoja uende ukiisha pole pole. umwanya bategereje Wakati wa kingoja uzasohokamo toka ndani, uzasohokamo toka ndani. yobu yavuze ijambo rikomeye Mungu alinena neno zito, yavuze ngo ni gushaka iburyo nakura alisema na kutafuta kuume na kukosa.
chunguza watu wapo kuku sokoni. Barayiziritse Wamefunga muda mrefu. Niyo bayibohoye bageze mu rugo. Hata wakifungua nyumbani kuku hiyo Iguma ihagaze nk'iyo. huwa inakaa tu kama imefungwa bado. Iza kumenya ko iyo yabohotse hashize umwanya. Huwa imejua kwamba imefunguliwa muda mrefu umepita tayari. Umva we. Nisikize. Umva we. Nisikize. Wagendere we. Urugi yarushinguye. Urugi yarushinguye. Yohana bamwica bamukorera. Walikosa jambo la kumfanyia Yohana. Bamwica bamukorera. Wamekosa jambo lolote juu yake. Baravuga bati musane umugore. Wakasema mleteni mjakazi. Hari ari umugore w'Umuroma. Kulikuwa mjakazi wa Warumi. Bibiliya ntimuvuga. Biblia haineni juu yake. Ariko iyo usomye agatabo umwongereza yanditseko imibabaro y'intumwa, Ukisoma kitabu cha mwandishi toka England, uwo mugore ntibibagiwe kumushyiramo. huyo wamesahau kumweka huyo mjakazi. Uwo mugore yari amaze iminsi abyaye, Huyo alikuwa siku kadhaa amejifungua, bituma ataza ku rukiko. ikasababisha asije kwa mahakama, Ariko ngo yari umugome. lakini alikuwa mwovu. Niwe bashyiraga abagore b'intumwa Ndiyo walipelekea wake wajumbe n'abana babo, nao wanao, akabagirira nabi. anawatendea maovu. Basanga yarabyaye, Wakakuta amejifungua, bati tukuzanira umuntu watunaniye. tunamletea aliyetushinda umuhuri. Umugore yari yicariye aho ku rutara, Mwanamke ameketi hivyo namna hii, umwana wiwe aryamye inyuma. mwanaye amelala huku nyuma. Arabwira ati nimumushyire hano. Akamwambia mwekeni hapa. Bamushyira mu maguru y'umugore, Wakamweka kwa miguu ya mke, afata inyundo nini, akachukua nyundo arazamura, akapandisha, agiye gukubita azamura. akipandisha ili awekelee. Habonetse ngo imbaraga. Kumeonekana nguvu. Bamwe bavuga ngo yaramucitse, abandi bakavuga ngo izo ni imbaraga z'Imana. Wamoja wanasema imeanguka kimakosa, wengine ni nguvu za Mungu. Zatumye inyundo imucika, Imesababisha nyundo ianguke kimakosa, iminuka inyuma, ikaenda nyuma yake, ikubita umwana wa mugore arapfa. ikapiga mtoto ya yule mwanamke aliye nyuma kafa. Umugore aramuka avuza induru Akasimama kwa kelele, ati mungurire hano. muondoe huyo hapa. Yohana bamukuraho. Yohana akaondolewa. Kuba buri kindi kintu bamukorera, Wakakosa jambo la kumfanyia. baravuga bati uyu muntu Akasema mtu huyu ntabwo apfa. hawezi kufa. Ibyiza rero, Jambo la muhimu sasa, mute ku kirwa cy'Ipatmo, tumtupe kwa jangwa la Patmos. baramutwara, Wakambeba, baravuga ngo tumute, tumtupe huko. baramujyana. Wakambeba namna hii. Bakagabo barananira, Wewe mwanaume wewe umeshindikana wewe. ibitabo byiwe Vitabu zake babita iro, wakatupa huko kwa Warumi. babitaye muri gereza, nanaho Walitupa gerezani yabizaji na hawajui ilivyo zilivyo. ibyo yandikishaga byose, Mambo aliyotumia kwa uandishi, yaba wino ikiwa wino, nawe bamujyanaga, hawakumbeba. nta gikoresho na kimwe bamujyana. Hakuna hata tools yoyote Bamuta aliyobeba. ku kirwa cy'Ipatmo, Akamtupa huko jangwani Patmos. Ipatmo Huko Patmos ni ikirwa gikonje na bugingo n'ubu. ilikuwa baridi hadi leo. Nageze hano barambwira ngo habaho imbeho ngo kugera ubwo umuntu arwara imbeho, Walisema kuna baridi hadi mtu anagonjeka baridi, ariko imbeho y'Ipatmo lakini baridi ya Patmos yoyo irenze iya Kenya. hiyo ni zaidi ya baridi ya Kenya. Bateganyaga ko azicwa n'ibintu bitatu. Walikusudia auawe na mambo haya matatu: Baravuga ngo naticwa n'imbeho, asipokufa na baridi, azicwa n'imibu. atauawa kwa mbu. Habagaho imibu, Kulikuwa mbu, nubwo bayita imibu ariko twari udukoko twajyanaga nk'imibu. hata kama inaitwa mbu, lakini ilikuwa mdudu ambaye inauma hata ng'ombe. Sinzi nimba muzi ibibugu, hari abantu bazi ibibugu hano. Wadudu ambao ng'ombe sijui kama mnawajua. Utwo dukoko twajyanaga nk'ibibugu. Hiyo ilikuwa inaumana namna hiyo. Baravuga ngo azicwa n'utwo dukoko, Wanasema atauawa juu ya hizo. naticwa n'udukoko. Kama hizo insect hazimwangamii. Ikirwa kiri cyonyine nta muntu waho azicwa n'irungu. Hapa ni jangwani, kuwa na
mali huko, baragenda wakaenda. bakigenda Walipofika, bakigenda walipotembea, Yohana yigira inama. Yohana akajishauri moyoni, aravuga ngo nuko ku munsi w'umwami wacu, akasema ndivyo siku ya mfalme wetu, ubwo nari ndi ku kirwa cy'Ipati, nilipokuwa hapo Januari 3, nari ndi mu mwuka, nilikuwa katika uwepo. baramutaye, Walikuwa wamemtupa, yiyemeza kwinjira mu mwuka. akaamua kuingia kiroho. hari abantu Kuna watu bahura n'ibibazo, wanakutana majaribu, bagatangira kureba abandi bateye, wanaanza kuangalia wale waliokusudia majaribu, bagatangira kwibaza n'imibereho uko bizagenda. wanajiswali atakuwaje kesho juu yako. niba warakijijwe ukakira Yesu, Kama umeokoka na kumpokea Yesu, kandi ikwiriye kugucerereza aca mu mwuka. kuna jambo la kuchelewesha, ingia kiroho, va mu bintu byo kwikosakosa, injira mu mwuka. kwa sababu ingia kiroho. iyo turi Patimo twinjira mu mwuka. Wakati wanaingia kiroho, Stefano we ari hagati y'abashaka kumutera amabuye. hata kama Stefano alikuwa kati ya watu wa mtupia mawe, Biblia iravuga ngo yuzuye umwuka, Biblia inasema amejaa uwepo wa Roho. ngo aravuga ngo dore Akanena, tazama, mbonye ijuru rikinguye, naona mbingu imefunguliwa, kandi ndabona umwana w'Imana naona mwana wa Mungu yicaye iburyo bw'Imana data. mume kwa Bwana. arabura ngo ndabibonye. Sema nimeona. abandi bakamujyaho impaka bati Wengine twinjira, wanakuwa ubishi juu yake, turamwica ryari? tutamuua lini? ngo basubiramo n'uburakari, Wakawa na hasira kiasi, baramukurubana, wakamvuta, ngo adushirizaho gukomeza kurara. akazidi kutazama juu. sinzi ikintu kiri kukwerekeza ku bantu, Sijui jambo gani la kuelekeza juu ya watu, sinzi ikintu kiri kukwerekeza ku bagutuka, sijui kwa nini wachunguza wanaokutusi, sinzi ikintu kiri kukwerekeza ku bakwambuye, waliokudhulumu. kuko ibyo bakwambuye Haya waliokudhulumu hao, twabwiwe ngo arabikugarurira. tuliambiwa atakurejesha. tujya tugira Imana idushungusha n'iby'inzige zayo, Tunapewa neema, anaturejeshea yale nzige imekula, kandi dufite Imana na tuna neema pia. niyo Satani yabimize, Shetani anapomeza, yabimize, akiyameza haya, yabimize. akimeza yote. Yobu 15 umurongo wa Ayubu makumyabiri 15 aya yake 20, haravuga ngo yabize ubutunzi mu amemeza utajiri wote, yabize ubutunzi mu nguri. amemeza kabisa utajiri wote mara moja, buriya bunguri ni iki? mara moja, mara moja. namna hiyo, namna hiyo. Haleluya! Amen. yabize ubutunzi mu nguri, Amemeza utajiri mara moja, ngo ariko azaburuka, lakini atatapika, ngo Uwiteka azamuhubuza mu nda ye. ataiondoa haraka tumboni, kuguhubuza. kuondoa haraka tumboni. uri kubyumva? Munayasikia? uratinda kubiki? Munachelewa kwa nini? jya mu mwuka. Ingia kiroho. biragusaba gusubira mu mwuka, biragusaba kwikonekita n'ijuru. igihe abantu bagutaye, igihe rubanda ruri kukuvuga, Watu wajinena na wowe ikigusabwa ni ukujya mu mwuka. wanachotakiwa ni kuingia kiroho. ajya mu mwuka Yohana. Ataingia kiroho Yohana. Oh, reforme. Haleluya. aratangira avuga mu ndimi. Akanena kwa lugha. Yesu aravuga ngo ntabwo nakica, Yesu akasema siwezi keti, ngo njye mu mudendezo wa data. niingie kwa uwepo wa Baba. nshuti yanjye Yohana ari ku kirwa cy'Imana. Rafiki yangu Yohana akiwa kwa jamani, reka njye kumusura ku bwanjye. akaenda kumtembelea sasa. baherukanaga azamura, Walionana kitambo kipaa. agiye kumubona amubona agarutse. Alipomwona akamwona kirejea. aravuga ngo njye Yohana niboneye Sema icyo mimi Yohana nimeona hayo. numvise Nimeyasikia ijwi rirenga nk'iry'impanda, sauti kama ya parapanda, cyangwa rimeze nk'iry'amazi ama ni kama ya asuma. maji yanayoteremka. aravuga ngo mpindukizwa no kureba ijwi ry'uwamagana, Geuka kutazama na kusikiza sauti kuko iliyo. ryaramubwiraga ngo Yohana Sababu ntutinye, mwambie Yohana usiogope. Yohana ntutinye. Usiogope Yohana. icyo ubona, Unayoyaona, icyo ubona unayoyaona ucyandike. uyaandike. ngo amurebe Alipomtazama
ubwiza afite, sababu ya uwepo na uzuri, uburebure afite, urefu walionao, umusatsi afite, nywele alizo nazo, amaso afite, macho anayo. ko yikubita imbere yiwe, Akaanguka chini, wamera nk'ufu, akaanguka kama mfu. aramubwira ngo Yohana, Akamwambia Yohana, usiogope, usiogope. yaravuze ngo yaramuwowe, Alisema amemwona, umusatsi we wareraga, nywele zake ni nyeupe kabisa, amaso yari ameze nk'ibirimi by'umuriro, macho yake ni kama mishale. yarakenyeje umushumi w'izahabu, Alikuwa amevaa na mshipi ya dhahabu. ariko yajya gutambuka Asanga akipiga hatua akija kwangu, bakagendera hagati y'ibitereko birindwi by'amatabaza, ibitereko birindwi by'amatabaza, mataa ya aina mbili. haleluya. Yohana amuko abigenza, Yohana akakosa jinsi, aribuka, akainuka, atangira akaanza kwandika. kutaka kuandika. Yohana, wibuke ko wino Kumbuka kwamba wino hakuwa naye, ashaka uko ari bwandike, akatafuta jinsi ya kuandika. kandi Yesu yamubwiye ngo wandike. Yesu alimwambia uandike. Ibyo muri kubyumva? Hayo unayasikia? Nta wino afite, Hana wino. reka mvuge kajya bakozaga muri wino, reka mvuge bike, nta bike afite, Hakuwa na kalamu. ariko Yesu aramubwira ngo andika icyo ubona cyose. Yesu kamwambia andika uyaonayo yote. Reka mubwire nshuti y'Imana, Acha nikwambie rafiki ya Mungu, Imana yaguhamagaye gukora mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye. kuita ufanye kazi wakati ufaao na usiofaa. Igihe ufite ugomba gukora, Wakati unao unafaa ufanye kazi. ariko hari n'igihe Imana igusaba gukora no mu gihe udafite. Kuna hafi aho Akaenda hapo karibu, harimo ibiti bifite amahwa manini, kulikuwa vijiti zina miiba mirefu. akuraho amahwa, Anaondoa miiba, afata ibibabi binini anachukua matawi kubwa by'ibyo biti, ya hizo vijiti, aritobora, anajitoboa mwenyewe, anajitoboa kwa mwili wake. amaraso yiwe Damu yake aba ari yakoresha mu cyimbo cya wino. ndiyo anatumia kwa nafasi ya wino. Iki gitabo cyose cy'ibyashuwe Kitabu hili cha Ufunuo yacyandikishije amaraso ye, aliandika kupitia damu yake. hanyuma ngo wandikire marayika w'itorero Sema andikia malaika wa kanisa cyo muri Efeso, la Efeso, aracyandikira agashyira ikibabi ku mazi, anaweka tawi juu ya maji, ibibabi bigatemberanwa n'umuraba, matawi inatembea na wimbi wa maji bigatorwa n'abarobyi. na inachukuliwa na wavuvi. Abarobyi babona bakabona ngo ni itorero, Wavuvi wanapo wanaona ni kanisa niyo muri Efeso. la Efeso. Basha ninde utaha muri Efeso? Nani aendaye Efeso? Ni uko izi nzandiko zabagezeho, Ndivyo hizi waraka zilivyowafikia. itorero ry'i Filadelfiya, Kanisa la Philadelphia, itorero ry'i Sarudi, kanisa la Sarudi, yose abayandikiye. yote ameandika. Haleluya, haleluya. Ibihe urimo Nyakati unazo, nubwo ari bibi, hata kama ni baya, ijuru riragusaba kuba mu mwuka. mambo ya kuhitaji wa kiroho, Imana irabizi kuri patimo, anajua hayo yapitia. ariko gerageza ujye mu mwuka. Lakini jaribu ingia kiroho, Gerageza jaribu inshira, ingia, jya mu mwuka, ingia kiroho. ujya mu mubiri urapfa, Ukiingia kimwili wewe utakufa, umubiri urahwera, kimwili kabisa utapotea, ubona ibintu. unaharibu mambo. Inshira mu mwuka, Ingia kiroho, inshira mu mwuka. ingia kiroho. Tamwikiriza uko yabwiye ngo inshira mu mwuka. Ambia jirani yako ingia kiroho. Igihe watawe n'abantu, inshira mu mwuka. Wakati watu wamekutupilia, ingia kiroho. Igihe amafaranga yiteye amababa akagenda, inshira mu mwuka. Pesa imekuwa na mabango kuruka, ingia kiroho. Igihe imfatiro zawe zasenyutse, inshira mu mwuka. Misingi yako imebomolewa, ingia kiroho. Igihe bakubwiye ko impapuro wacungiragaho byanze, inshira mu mwuka. Barua zote mambo imekataa, ingia kiroho. Urahahurira na sobuja, Utakutana na bosi yako, urahahurira na sobuja. utakutana na bosi yako mahali hapo. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, haleluya, haleluya.
kababwira shuti z'Imana, acha niwaambie ndugu za Mungu, numva ubwiza bw'Imana hano hantu, najisi uwepo wa Mungu mahali hapa, numva ko hari ikintu gitangiye kuba, najisi kuna kitu chatendeka sahihi, numva ko hari ikintu gitangiye kuba, najisi kuna jambo kutendeka sahihi. haleluya. Amen. Yohana yandikiye itorero ry'i Philadelphia, Yohana ameandikia kanisa la Philadelphia, iri torero ryari itorero Kristo ashima, kanisa hili Kristo alisifu sana. cyari itorero, Lilikuwa kanisa, cyari itorero lilikuwa kanisa ryazigamye ijambo ry'Imana, ambalo limeweka akiba andi neno. matorero yabagamo ikivange, Kanisa lingine lilikuwa na mchanganyiko kadhaa, bahindura ijambo rya Kristo, waligeuza neno la Kristo, ariko abangaba lakini hawa banze guhindura ijambo rya Kristo. kataa kubadilisha neno la Kristo. Haleluya. Amen. Habagamo abantu babi cyane, Kulikuwa watu waovu sana, habagamo ikivange, kulikuwa mchanganyiko kadhaa, habagamo ikivange cy'abayuda, kulikuwa mchanganyiko wa Wayahudi, abantu biyita abayuda ngo ariko atari bo, wajitao Wayahudi na si Wayahudi, bagiraga ibyete walikuwa na nyaraka byo gusenga abami. za kuabudu makuhani na mafalme. Haleluya. Kwa mmebaki watu wachache wa kuhesabiwa, Ariko lakini ababi Philadelphia hawa wa Philadelphia bagumaga basoma, walikuwa wakisoma, bagasoma inzandiko, wanasoma nyaraka kandi bakabwira n'ibyo abigishwa bababwira, na wanaambiana yale wanafunzi waliwaambia, amagambo ya Kristo bakayakomeza, maneno ya Kristo wanayashikilia. bituma Yesu Ikasababisha Yesu yandikira umukuru w'itorero, akaandikia kiongozi wa kanisa ari ugereranywa na marayika w'itorero, bali kama malaika wa kanisa, aravuga ngo akasema, imirimo yawe, ninajua matendo yako. torero nzi imirimo yawe, Kanisa anayajua matendo yako, si imirimo yawe, nayajua matendo yako. si Kanisa imirimo yawe, najua matendo si yako, imirimo yawe, nayajua matendo yako, si imirimo yawe, nayajua matendo yako, si imirimo yawe, nayajua matendo yako, si imirimo yawe, nayajua matendo yako, imirimo yawe ndayizi. matendo yako nayajua. Arambwira ngo dore nashyize urugi imbere yawe, Akamwambia, nimeweka mlango mbele yako, ntabwo wari ukinguriwe, haukuwa umefunguliwa, ariko shyize urugi imbere yawe, lakini naweka mlango mbele yako. nta muntu n'umwe ushobora kurukinga, Kuna mtu yeyote awezaye, nta muntu n'umwe ushobora kurukinga. hakuna awezaye kufunga mlango huu. Wumve ikintu yamubwiye gikomeye, Sikia jambo nzito alilomwambia, yaravuze ngo ushyize urugi imbere yawe ninde? awekaye mlango mbele yako ni nani? Ni ufite urufunguzo rwa Dawidi Ni aliye na ufunguo wa Daudi mu kiganza cy'iburyo, katika mkono wake wa kuume. ukinga Afungaye ntihagire ukingura, kusiwe afunguaye, kandi ukingura na afunguaye vile ntihagire ukinga. kusiwe awezaye kufunga. Wowe uvuganye nawe, Huyo ndiye anenaye nao, washyize urugi imbere yawe, aweka mlango mbele yako, nta muntu n'umwe ushobora, hakuna mtu yeyote awezaye, kandi tuhashyize rukinguye, na ameweka ikiwa imefunguliwa, nta muntu n'umwe ushobora kurukinga. hakuna awezaye kufunga. Urufunguzo rwa Dawidi Ufunguo wa Daudi rusobanura imigisha itatu: una aina tatu ya baraka: umugisha wa Aburahamu, baraka za Abrahamu, umugisha wa Isaka, baraka za Isaka, umugisha wa Yakobo. na baraka za Yakobo. Umugisha wa Aburahamu Baraka za Abrahamu usobanura Imana
ufite aliye na nini? Ufunguo. oseka bari none ni Yesu Ni mwenyewe mwenye ufunguo. yigeze no kubwira Yohana, Alimwambia Yohana bafite izindi funguzo ana funguo nyingine kama. yaravuze ngo ndi uwa mbere Mimi ni wa kwanza. ndi uw'imperuka izo ni funguzo amubwiye Hizo ni funguo nimwambia. z'ubundi buryo Za aina nyingine. urufunguzo rwa Dawidi Funguo ya Daudi. kugira ngo atazitiranya Ili asije kuchanganyika. urufunguzo rwa Dawidi Funguo ya Daudi. kugira ngo atazitiranya na za Ili zindi asikie hizo nimwambia kitabu. z'urupfu Za kifo n'izakuzimu na za kuzimu. nibyo umuntu uri kukubwira ngo uzapfa Nani anakuambia utakufa? ko ufite urufunguzo ari Funguo ni nafsi yako. wicaye kugukangisha Nani anakuogopesha wewe? dufite umugabo Tuna mwanaume sisi. twatwize Tumeamini wewe mwanaume. akurikiye Tumemfuata. ufite urufunguzo Ufunguo. rw'urupfu Ya kifo. ntabwo ruzakingura urupfu mu buzima bwawe Hauwezi kufungua kifo maishani mwako. umurozi uzumbikiwe Mchawi ambaye alikuwa ameniweka nyumbani mwake. hari umurozi wari ucumbikiwe Kuna mchawi alikuwa ameniweka nyumbani mwake. ucumbitse mu nzu ze Nikikaa katika nyumba zake ya hari kukodisha. muri 2008 Ilikuwa mwaka wa 2008. hanyuma Baadaye njya mu ivugabutumwa nikaenda kwa kuhubiri. njyana n'umugabo witwa Bonaventure Nikaenda na mwanaume aitwaye Bonaventure. icyo gihe ryari ivugabutumwa rigoye cyane Hiyo ilikuwa injili ngumu kabisa. tujya mu ivugabutumwa ahantu kure tugataha n'amaguru Tunaenda mahali kuhubiri ni mbali na tunarejea na miguu. tugarutse Tuliporejea dukubitana na madame tukakutana na mke wangu ahantu ku Ntaraga mahali no Kimisagara ubwo n'ubundi ni ku Ntaraga n'ubundi Kimisagara, mnajua eneo hiyo, ku gahanda k'amabuye kwa barabara ya mawe akatabara cyane namna hiyo. dukubitana nawe ku kiraro Tulikutana naye kwenye daraja ahetse umwana akiwa na mtoto mgongoni. yihuta cyane Alikuwa haraka sana ari kumwe n'uwo mudamu akiwa na huyo mke. arambwira ngo umwana ararembye Akaniambia mtoto yuko tabani sana, ndeka turebe acha tutazame. nari ndushe Nilikuwa nimechoka, nta mafaranga mfite sina pesa. ndebye Nilipochunguza, umwuka wera itarambwira ngo Roho Mtakatifu akaniambia umefanyia uchawi, wikiri kumujyana kwa muganga usimbebe usi. nitambwira umugore nti sindeba se Nikamwambia mke wangu, sinaona sindeba umwana ari muzima sinaona mtoto yuko sawa, mtoe, muondoe. aramu Akampe, nitandamuzamukana nikapanda naye, tamujyana nikambeba, mugejeje mu nzu mushyira ku buriri nilimweka nyumbani kitandani, apana ku gitanda nikamweka nyumbani. Si kwa kitanda, ntacyo nagira sikuwa tena kitanda. muvuga ibintu mu mazina mutazajya mutubona ngo mugire ngo Yesu yadufashe tumeze Msituone mfikirie Yesu ametuchukua tukiwa hivi. Hapana, nta gitanda twagira hatukuwa na kitanda, twasasaga matera hasi ilikuwa mattress pekee. noneho mushyira reka mujye muvuga ibintu tunabivuge Mwache tumene maneno jinsi yalivyo. Ametutoa mbali. Yesu ntabwo yaduhamagaye Yesu hakutuita tukiwa hivi mnavyotuona. Hapana. mubeshe ko ari igitanda rero Sasa mimi nimejirudia, haikuwa kitanda, ilikuwa mattress. Namna hiyo. mushyiraho Nikamweka kwa mattress. nimurambika Nikiwa nimemweka tu kwa mattress, umwana ahita arirambura mtoto akajinyoosha, aba arapfuye akafa. tamwitegereza ngo narapfuye Nilipochunguza nyina amaso aragenda macho kabisa imekuwa hivyo, ngo nararambuye naona amenyooka kabisa, arekura n'ibindi bimenyetso bigaragara ko apfuye na ushuhuda nyingine ya kifo ikaonekana. ndangije fata amaboko ye ndayegeranya fata n'amaso ndayahomba Mikono nikatengeneza vizuri na macho nikafunga, nikaenda. kandi namenye uwamurozi wari we Na nilikuwa nimejua mwenye amemfanyia wari uchawi uwo turi kumwe ni yule tuko naye.
asohoka nicara muri salo. Nikaenda nikaketi sitting room. Nari ndi gutekereza ndahamagara nde bwa mbere mbanze nkubituye umurozi. Nilifikiria nani nitamwita wa kwanza, ni mchape mchawi, Sakuze nipige nduru, numva ni mukubita nta bimenyetso mfite. na jinsi nikimchapa mimi sina ushuhuda. Biraba induru ikiriyo cy'umwana. Itakuwa kelele kwa matanga ya mtoto. Ndahamagara nde bwa mbere. Nitaita nani mara ya Bo kwanza? baguma baganira Wao wanazungumza twicaye muri salo. tukiwa tumeketi sitting room. Ndi kwibaza Mimi najiswali, inkwi zo gucana Kuni. ndazikuraho ikigali. kuni za kuwasha hapo kwa matanga nitaitoa wapi huko Kigali? Icyo gihe bari bagicana, Hapo walikuwa wapfushije umuntu waracana. wakiwasha moto wanatumia kuni. Nkibaza nka ni muti uzikure nibyo Najiswali kuni itatoka wapi? haciye nk'amasaha nk'abiri Baada ya masaa mawili wa mugore yule mwanamke arangije arambaza akaniswali, umwana ameze gute. mtoto yuko aje? Ndamubwira n'umwana yapfuye. Nikamwambia mtoto amekufa. Nyina avuza induru, Mamaye akapiga nduru. avugije induru. Alipopiga nduru, Wa mugore ati zana turebe. yule mama akasema mlete tuone. Mu cyumba mbere umwana kandi Nikamleta bedroom, yanakonje. nikakuta kabisa hata ameingiwa na Amaguru baridi, yakonje yabaye igiti. miguu imekuwa kama miti kwa baridi sana. Kamuzana Nikamleta, arakanura ku maso agira akachunguza macho, akagusa akora hapa, hano akagusa arabona ngo na yongo koko yapfuye. kweli amekufa. Nyina arushaho kwigaragura hasi. Mamaye akaendelea kujizungusha chini. Ndamwitegereza, Nilipomchunguza numvaga uburakari buvanze n'ifuye. mimi nikasikia hasira moyoni mwangu, Mubwire gupfa, nimwambie kufa, mukorere iki? nimfanyie nini? Bitanamubwira nisohoka tugiye gusenga. Nikamwambia twende kuomba. Sohoka tugiye gusenga. Nikamwambia ondoka, tunaenda kuomba. Arasohoka. Akatoka nje Mfasha akana kanjye gutya. nikiwa na mtoto wangu hivi. Utarapfusha wumva utagira ubwoba. Kama hujafisha unajisi kutokuwa na uoga. Nagize ubwoba ndatitira. Nimekuwa na uoga, ndatitira. nikatetemeka sana, Umushyitsi winjira mu magufa. nikajisi uoga kabisa na uoga ndani mwangu. Icyo nashaka gukora ni iki? Jambo ambalo nisingelifanya ni jambo gani? Nashakaga kugira ngo Nililotaka kufanya, mvugane n'Imana. nilitaka kuzungumza na Mungu. Imbaraga zawe n'imbaraga z'abarozi, ndashaka kureba ikindi kintu. Nataka kuangalia nguvu zako na za wachawi, nani aliye juu. Mbwira Imana ngo mvuye mu murimo wawe, Nikamwambia Mungu, nimetoka kwa kazi yako kandi wambwiye ko ari uwamurozi. na umeniambia kuna yule amemfanyia uchawi. Ntabwo nemera kumuhamba, Mimi sitakubali kumzika, sinemera kumuhamba. sitakubali. Numva nta mbaraga zo gusenga mfite. Nikajisi hakuna nguvu za maombi. Ndangije mbwira Bonaventure ntakirasenga. Nikamwambia Bonaventure omba. Atangiye gusenga, Alipoanza kuomba, umugabo w'inshuti yanjye mwanaume mmoja rafiki yangu wari mu itorero rya ADEPR muri Kirehe, anaongoza kanisa la ADEPR Kirehe, atangira kuvuga ngo Mwami Yesu, akaanza sema mfalme Yesu, Mwami Yesu nawe urabyumva. mfalme Yesu, na wewe unaelewa tu, Uyu mwana yapfuye huyu mtoto amekufa kandi rwose yapfuye. na amekufa. Ukomeza ababyeyi be mu kiriro, Uweze kuhimiza wazazi wake kwa uzageza matanga igihe hii tuzarangiza gushingura. hadi tutakapomaliza kuzika. Atararangiza ndamubwira nti mpereza umwana wanjye, ntabwo ari gushaka gusenga. Kabla jamata kwambia leta mtoto wangu hapa, si maombi ya aina hiyo nataka. Buriya ugihumiriza biba bikigendeka. Ukiona bado unafumba macho, bado mambo yako sawa. Nasenze ndeba, Mimi nimeomba macho wazi, ndangamiza mwishu. nikatazama juu. Hari ijambo riri muri Mariko 16 Kuna neno lilo katika Mark 16 rivuga ngo muzanywa n'ikintu cyica ntacyo kizajya icyo kibatwara na hato. mtakunywa kitu chote kinachoua na hakitawadhuru. Nari natekereje, Nilikuwa nimefikiria uyu mwana natazuka n'ubundi sinzareka gukorera Imana, huyu mtoto hata kama asipofufuka mimi sitawaacha kumtumikia Mungu. ariko aka kantu Lakini jambo hili ndaza kugafata nitakuja kuchukua kitu hichi
fata urwembe nichukue wembe ngakatemo nikate yako kanungu ngakatemo nikate urwembe tuzajya kuhagera simbesha abantu nikifika mahali nisiwadanganye watu na niendelee. Ndio mwanzo nenda afasha Hivyo nilikuwa nutamuzura ndakakata nitakata hiyo kitu kwa Biblia na wewe kama mkeko yalivyica biramwishe gose nzogera wewe ulisema atakula vinavyoua na visimuue, sasa nimemuua sasa. Ndavuga ni mwami Yesu, Nikasema mfalme Yesu, uyu mwana wanje wabwiye ko yishwe n'umurozi. Huyu mtoto umesema ameuliwa na mchawi. Ariko ntabwo nemera kumuhamba kandi kingo kumzika na wewe upo. Wa mwuka we. Roho. Garuka va ku Mana ugaruke mu mwana wawe. Rejea utoke kwa Mungu na uingie kwa Yesu. Mchawi. Kusanye ujya sote mwanda. Nona nisina ya Yesu. Kusanye utokee unakotokea uchafu. Kwa jina la Yesu. Amen. Ndarangije ayo magambo. Nimemaliza maneno hayo. Umwana arambura amaso ameze nk'uvuye mu Mureje niko kuchunguza. Nanone ubwoba buranica kurusha bwa bundi bwa. Sasa nikapata uoga zaidi ya ile nilipata. Muherezanya ndonga nakira nihagarara mu mukozi w'Imana nakira. Nikampea mama sasa na ujasiri kama mtumishi wa Mungu, chukua mtoto wako. Ariko nabona nifite ubwoba wewe, lakini mukanya ashobora kuona. Nikiwa na uoga labda baadaye tena atakufa. Amasaha birashira 2 hours nikaishaka shisho. Nachunguza napiga macho hapo. Mwana wa mwanda wose yarausoma. Mtoto ni uchafu yote ni haraka. Nasoma ibitego. Ndio vitu kadhaa. Nyina aramwosa abiricuzwe kishi umwana wa muzima. Mama Atipo n'ubu uyu mwana ni muzima ubundi buri mu rugo. Hadi leo huyu mtoto yuko sawa, yuko hai na yuko nyumbani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kupichira umwana ntabyo bashoboye. Kuangamiza mtoto wako hawezi. Ufite Kristo. Uko na Kristo. Ufite Kristo. Uko na Kristo. Cyangwa waramusezereye. Ama yeye umewachana naye. Witinya babuzi. Usiwaogope wachawi. Maze kuburya inshuro nyinshi. Mimi nimeshakula uchawi mara kadhaa. Inshuro zirenga 9. Zaidi ya mara 9. Hariho ubwo naririye ku ruhimbi nkanga. Kuna mahali nimekula uchawi kwa madhabahu kama hapa. Ntabwo ari aha ariko ni nkanga. Si hapa. Ni kama hapa. Murozi naramurondoye mu rusengero rwa Anglikani. Mchawi niliweza kumchunguza katika kanisa la Anglican. Kandi yari umudiakoni sha. Na alikuwa shemasi. Protocol. Noneho ararakara. Akakasirika. Agiye kunzanira amazi. Akiniletea maji. Ashira amasidi. Akaweka acid. Ndaya. Nikanywa. Ariko nyafashe gutya. Ndipo yashikilia. Yarayanywa Imana yarabimbwiye. Kabla sijanywa Mungu amenena nami. Ndiye kwasubiza irambira ngo yanywe. Nilipoweka chini akaniambia kunywa. Niheshe cyubahiro. Ili mimi nionyeshe utukufu wangu. Narayanywe. Nilikunywa maji. Narababaye mu. Niliumia tumboni. Jamani. Narababaye mu. Nimeumia tumboni. Ndikubwiriza. Nikihubiri. Nitagira ku mwanya wo gusengera abarwayi. Nikaingia wakati wa kuombea wagonjwa. Neza ku mwanya wo gusengera abarwayi. Wakati wa kuombea wagonjwa. Nanjye nyiriramo. Na mimi nikajiweka ndani. Numvise nizere. Niliposikia nimepona sasa. Nise mubwira nikamwambia wacha nikuambie. Wino hapa. Kuja hapa. Muntu wamaye amazi ninde? Mtu anipea maji kuja. Muntu wamaye amazi ninde? Aliyenipa maji ni nani? Naze hapa. Akuja hapa. Yarirutse. Alikimbia. Hakusimama, alikimbia. Ariko baramushaka ko yarazi yuko walimtafuta sababu walimjua. Aliyo wayaza. Ni yeye ameleta maji. Havuga ngo ni naka. Ni fulani. Njirukenge. Ndavuga ni Imana imumugisha. Nikapata hekima nikamwambia Mungu amubariki. Niturangiza materaniro mu njyani. Tukimaliza ibada munibebe kwake. Twaragiye nigera mu marembo. Tulienda nikifika njiani karibu na mlango. Alikuja akaanguka miguuni pa. Anambia kumbabarira Akaniambia unisamee watanipiga mawe.
bari basanzwe bamuzi. walikuwa wanamjua. Yemwe bantu mutinya abarozi, Nyinyi mnaoogopa wachawi, nta rufunguzo bagira, hawana ufungua. dufite data ufite urufunguzo Situamurukiye jeshi la kuzimu linapokuinukia, tufate ku rufunguzo rwacu, si umufunguo wa kuzimu, tukavuga ngo tuboheye ikuzimu. nasema tumefungia kuzimu Imbaraga zose z'umwijima zigafungwa na zinafungwa. uyu munsi, turaboha, Leo tunafunga imbaraga zaguhagurukiye, dufite urufunguzo databuja yaratwaye, turazisubizayo dufunge. Tugeze mu gihe cy'ububyutse, umefika wakati wa uamsho, turi mu mwanya wo kwambara imbaraga, tuko wakati wa kuvaa nguvu, kuko imbere gato hagiye kubaho ububyutse. sababu mbele kiasi kuna uamsho. Ububyutse buzatuma itorero rizamuka, Uamsho ambao utasababisha kanisa nibwo lipande. bubyutse bwa nyuma buzaba, Ndio ufunuo wa mwisho ambao unakaribia, nibwo bubyutse bwa nyuma ndio buzaba. uamsho wa mwisho. Ubu rero ni akanya ko kwambara imbaraga. Ni muda wa kuvaa namna hii nguvu na katika nyakati za kuvaa nguvu. Kuko tugiye kwinjira mu kirere, Nataka kuingia katika anga. Haleluya. ikirere tugiye kwinjiramo Anga tunayotarajia kuingia ntabwo ari igisanzwe. si anga ya kawaida. Imana iriko wari wabona iyo urugamba rugiye kuba uko bigenda. Unaona wakati vita inakaribia kuwa, Bamwe wenda mwabaye muri Kongo, labda wengi mmekaa DRC Congo. narabona ukuntu bamwe igikundi kimwe ujya kubona ukabona kigiye kwiyesitara hariya, Unaona grupu moja namna hii inakaa pande hii, kigiye kwiyesitara hariya, nyingine inaenda pande hii, ibimodoka babijyanye hariya, magari inaenda sehemu hiyo, ibibunda babijyanye hariya. silaha namna hii. Mujya mubibona, Mnayaona nani? niko Uwiteka ari kubigenza. Ndivyo Mungu anavyofanya. Ari gufata kuko aka karere Hii eneo niko kazagarura ububyutse ku isi, itarejesha uamsho duniani kagakangura umugeni wa Kristo kugira ngo impanda ivuge na kuamsha byamamaza. bibi harusi ili parapanda ili. Harimo no hano, Na kuna wengine hano muri iri torero hapa kanisani, harimo abantu Imana ishaka gutwara ahantu. kuna watu ambao Mungu anataka kubeba mahali, Imana iri gutwara ingabo zayo ahantu. anabeba jeshi lake mahali. Bamwe bagira ngo ibajyanye kurya ibirayi, Wengine wanafikiria wanaenda kula waru, abandi bagiye kurya amapizza, wengine wanafikiria wanakula pizza, abandi ngo tugiye mu gihugu cy'isezerano. wengine ni nchi ya ahadi. Oya, Uongo. Uwiteka ari guhagarika ingabo ze ahakwiye. Mungu anasimamisha jeshi lake mahali kila mtu asimame mahali yake. Mahali pa kwenye kazi. Mahali pa kwenye kazi. Mungu anafungua njia za kukuisa. Wamoja wanajikuta Satani urwanya dosiye zanyu zo kujya hanze y'iki gihugu. shetani anapambana na mambo yetu kesi sana. Ntacyumvise
kuba, lakini jambo la kusudia kutokea. Vitu Imana ikubwira ngo mujyanye kure, Ndivyo Mungu anakuambia na kubeba mbali. alikukwesta. Anakuinstall hiyo. Abantu bagera bakaba nk'ibigunda byazibye. Kuna watu wanakaa kama silaha zilizoziba. Watu mkanza ukajua uyumva ari ijambo Ukimwongelesha ndani yake kuna neno unalisikia, lakini hapo haja kumva, lakini ukisikia unasikia na wapi mfa. wewe baraka Vaa nguvu. witeka je kushira hano hawe, Ili Mungu akuweke mahali pako. na usakora mu mwanya w'umuntu. Hakuna atakayefanya kazi kwa nafasi ya mwingine. Satani kukurwanya azima. Shetani naye pambana nao, anajua sababu. Mureke mbabwire, Acha niwaambie, muzagerayo mbere yuko Antikristo akora ku mugaragaro, utafika huko kabla Antikristo afanye kazi wazi wazi. mukabura umugeni wa Kristo, Mwamshe bibi harusi. hanyuma Baadaye Antikristo atangire gukora muhari. Antikristo afanye kazi mkiwepo. Kandi noneho hariho abantu bibeshya ibintu. Na kuna watu wanachanganyika kabisa. Antikristo azatangira gukora ku mugaragaro, Antikristo atafanya kazi wazi wazi ahereye muri Amerika n'Uburayi kuanzia ya Marekani, Ulaya huko na Kanada mwiruki, na Kanada mnayokimbilia, niho azatangira. ndipo ataanzia. Twebwe muri Afurika tuzashyikirwa hashizemo nk'iminsi nk'ingahe. Sisi huku Afrika watatukaribia baada ya siku kadhaa, Mwebwe abazaba ari hariya, lakini nyinyi mlioko huko muzaba mwashyikiriwe, mtakuwa umefikiriwa abahagaze andi akinjira mu ishengero. nyingine. Haravuga ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. Inasema asiye na imani hawezi kumfurahisha Mungu. Utanezeza Imana nta muryango ushobora kugukingura. Usipofurahisha Mungu, mlango huwezi funguka juu yako. Icya kabiri, Jambo la pili, uzakora kikagufungira umuryango, kwatura nabi, kunena maovu yaweza kufunga mlango juu yako. kwatura nabi. Kukiri vibaya. Ubu se ndabona nta kigenda. Hivi naona mambo kabisa hayako sawa. Abizera ayo magambo ntabwo ababamo. Walio na imani, maneno haya yako mbali na wao. N'igihe abantu babona ko bitagenda, bo mu mwuka baba bazi ko biri kugenda. Wakati wengine wanaona mambo si sahihi, kiroho wengine wanaona mambo yako sawa. No mu gihe bari guca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, barabizi yuko bari buze kugera i Siyoni. Na wakati wanapitia katika vuli la mauti, wao wanaona njia zendazo Siyoni. Ibyo watura Unayakiri bigereranye n'icyo wizeye. inalingana na imani yako. Niba hari icyo wizeye, Kama kuna lile bari ukomeze uvuge. zingatia na unene hilo. Ntabwo bimeze nabi, Si mabaya, bimeze nabi ko adafite Yesu, ni mabaya kwa wasio na Yesu. ariko hari ikintu Imana yavuganye nawe, Lakini kuna lile Mungu amenena naye. kandi Imana igumana ijambo ryayo kugira ngo risohoze. Na Mungu hufuatilia neno lake ikatimiza. Haleluya. Amen. Ntabwo we bimeze nabi, Wewe mambo si mabaya. wikatura nabi, Wewe usikiri vibaya. wikatura nabi. Usikiri maneno mabaya. Wowe umaze gusengera umwana wawe, Umemwombea mwanao, umwatuyeho ubwenge, umekiri knowledge juu yake, urangije uravuze ngo wagicucu, na baadaye unamwambia wewe super anyuze hano burya wagicucu, kandi umaze kumwatuyeho ubwenge. mpumbavu wewe, na umeshambariki awe na akili. Ibyo bivuga biranyuranye. Haya mnanena ni tofauti. Haleluya. Amen. Uze gusoma kubara, Muje kusoma kitabu cha Hesabu, igitabo cyo kubara, kitabu cha Hesabu ibice 12 umurongo wa 28. 14 aya yake 28. Imana yabwiye Mose, ibyo numvise bavuga, Mungu mwambia Musa, yale niliyosikia ukisema nibyo nzabagirira, ndivyo nitakayoyatendea. nta n'umwe uzagerayo muri bariya. Hakuna atakayefika kati yao. Mu by'ukuri igihugu bari bakiri hafi, Kweli nchi walikuwa wamekaribia, ariko baravuga ngo ntitubashije kugerayo, dushaka kudusubiza muri Egiputa. lakini walisema hatuwezi kufika, tutafuta atakayeturejesha Misri. Imana iravuga ngo abo bose bavuze ngo ntidushoboye kugerayo, Mungu amesema hivi, wale wote wamesema hawawezi fika, ntibazagerayo. hawatafika. Kwatura kubi, Kutamka vibaya kugira ngo aho hantu tuhave. ili tuondokee hapo. Haleluya. Amen. Ibyo wizeye Unayeamini bihuze kutaambatanisha n'ibyo watura, na ibyo uzayatamka. unayatamka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bihuze, Ambatanisha, nutabihuza ibivamo. yasipoambatana hayatatokea kabisa. Kwizera kwawe kuba gupfuye. Imani yako imekufa. Nasabye Imana ikintu kinyemerera. Nimemwomba
akaniruhusu. naribwiye ngo muzane abantu Nimemwambia Mungu nikutanisha na watu bashobora kumfasha iri teraniro lingana gutya, waweza kunisaidia kwa ibada kama hii. nari maze kugira abantu benshi, Nilikuwa nimeshakuwa na washirika kadhaa barenga 5,000 zaidi ya 5,000, hatarimo amatorero yo mu ntara, kuondoa kanisa zilizo huko mtaani. harimo abakene benshi, Kulikuwa maskini, harimo abantu barwaye benshi, kulikuwa wagonjwa kadhaa, indwara zidakira, magonjwa ambayo haiponi. birumvikana ko harimo n'imfubyi nyinshi, Kulikuwa yatima kadhaa zidafite abasirengera, hawana usaidizi. bwira Imana ngo Mana baterankunga bashobora gufasha abantu. My God, give me the sponsors. Imana irambwira ngo Mungu kaniambia, ushaka guhura nabo, unataka kukutana na hao? ndabibwira ni mpuza nabo, Nikutanishe nao. mu minsi mike Kwa siku chache gira amahirwe mbona invitation y'umugabo witwa Yongcho wo muri Korea. nikapata invitation ya mtu mmoja aitwa Yongcho kutoka Korea. Hanyuma Baadaye ndavuga nti ningerayo, nikasema nikifikapo huko ndahita mubwira byose, nitamwambia mambo yote, nereka abantu mfite, muonyeshe watu ninao, n'izina ry'itorero nirishaka mite rihindura iryabo, ariko na kanisa ariko bamfashe, lakini wanisaidie, batwubakira ibitaro, batwubakira amashuri, wajenge hospital, school. Imana irambwira ngo ibyo uvuze ndabyumvise. Mungu kaniambia hayo umesema nimesikia, ndaguhuza nabo, nitakutanisha nao. ngiye gusaba visa. Nilipoenda kuomba visa, nta Cyongereza nari nzi, sikuwa najua Kizungu, nta Gifaransa nari nzi, French vivyo hivyo, nta Gikorea nari nzi. Kikorea sikujua. Numvaga ko abapastori tugiye kujyana, Nimejua mapasa ambao tunaenda nao bazansigurira, watatafsiri, nkavuga ibyanjye na nena mambo yangu nabo bakabivuga mu Cyongereza. wanainterpret in English. harimo umuzi Cyongereza, Kulikuwa mmoja alikuwa anajua Kizungu, mfata pasiporo zabo, nikachukua passport. ninjye waruza wa ambasade yari iri i Kigali, Mimi nilijua mahali kuna embassy. bwa kabiri ngiye kujya muri Korea. Ilikuwa mara ya pili mimi kwenda Korea. Ndagenda nzibaha, Nikawapea, nilipowapea abari njyewe njyenyine bahavize, wakanipea mimi peke yangu visa, kandi nta rurimi nzi na sijui lugha. ndababwira nti basi mugerageze nk'umwe, basi mudati Tafadhali mjaribu kupea hata mtu mwingine. twarinye niyihe Nyima, sababu ni gani? ngo fata akabroshure hariya gusoma, Shika agapapuro ugende usome, shika karatasi usome sababu la kuwanyima. ubwo ni imwe muri izo mpamvu mubona aho ngaho. Hiyo ni moja kati ya sababu mwonazo. natashe nihebye, Nimeenda kabisa nikiwa na majuto nyumbani. ndavuga ku gusuku ndabigirane, Jamani, nitafanyaje? mfata umwanzuro wo gusa, Nikaamua mimi sasa nimewachana. madama arande barambwira atari ko se kuki ari we bahaye wenyine. Mke wangu akanitazama akasema, mbona umepewa peke yako? fata indege ndagenda, Nikachukua ndege tukatravel. reka nzagenda ku kibuga cy'indege n'ubundi kubera ko nari natinze amasaha 2 muri Ethiopia. indege yari kutujyana muri Korea yatitije amasaha 2, sanga bari kuntora bagiye kera. Tulipo travel tukafika airport tukakuta wale wangechagua wameondoka kabisa. hasigaye wo gutora aba VIP gusa. Kuna bagi tu VIP. Titegereza nikavuga nitabigenza, nitafanyaje? ngiye kubona ngo numanitse icyapa, Nilipoona nikaona wanaandika cha conference tugiyemo ya conference. ndamwegera, Nikamkaribia. arebye kuri list afite asanga sindi. Alipoangalia idadi akaona mimi sipo. arahamagara asanga bari kuntora hashize amasaha 2 bagiye. Akaita akakuta wao uchaguzi ungelikuwa tu awaze. Bongo isaha n'isa, Wao muda ni muda. arambwira ati rero bagiye, Akaniambia sasa umeenda watinze. umechelewa. ndamubwira none se uko numujyana nyine ko tujya hamwe. Nikamwambia utanibeba na tunaenda sehemu moja. araseka arambwira ngo ntabwo mugomba kujyana wewe muri. Akacheka akasema kwa wale ambao tunafaa kuendanisha wewe haupo. none ndabigenza gute? Sasa nitafanyaje? arambwira ngo urijyana Akaniambia wewe utaenda mwenyewe cyangwa se usubire iwanyu muri Afurika. ama urejee kwenu huko Afrika. ndamubwira nuranjyana, Nikamwambia utanibeba. arambwira ngo ntabwo mujyana wa mugabo, Akaniambia wewe sikubebi. ndi mu kazi, Niko kazini, ndamutse mujyanyemo nikikubeba huko kazini baranyirukana, watanifuta. aho kugira ngo banyirukane Ili wanifute basubire iwanyu muri Afurika. utarejea kwenu Afrika.
ndamubwira nturanjyana wanzu. Nikamwambia utanibeba ukubali sikubali. Akagera mu Cyongereza cyo kuvuga kigashira. Zungu ya kusema inakwisha kabisa. Amubwira mu Kiswahili. Namwambia kwa Kiswahili. Mimi na wewe tutaenda pamoja. Ninawe twajana. Na nizao kubwira n'ikinyarwanda cyose nkavanga ndabimubwira naye anaongea kivyake. Bigeze aho abonye rwabuze gica arambwira ati aramaza gufite amafaranga. Aliponichunguza kaona hakuna maamuzi, kaniswali kuna pesa. Ndamubwira ndayafite. Nikamwambia ninaye. Kugiye kwigo utajitahidi sasa. Njyewe ngiye kwigo. Mimi nataka kujitahidi. Mujyane kuri taxi. Nikubebe uchukue taxi. Urayisha. Utanipa. Nta kibazo. Nikasema sawa. Afatira taxi yari ihenze cyane. Akachukua hiyo taxi kwa bei nyingi kabisa. Umushoferi yatuciye mu madolari. Walikuwa wametupea bei in dollars. Iranjyana ariko ngerayo. Nikanibeba nikafika huko. Kwa ururimi rwanjye rero. Ile ururimi yangu. Nakubwiye ngo ibyo wizera bijyanishe n'ibyo watu. Nimekwambia unayeamini ambatana na unayetamka. Baranyakira mu rusengero ruteye ubwoba, sangaribisha kwa kanisa nzuri kabisa. Ibyo twirata muri Afrika bose ibyo barimo. Yale tunayojisifu huko Afrika kuna wao sivyo. Turirata ngo dufite abantu benshi, dufite abantu bageze mu bihumbi nk'ibyo ngibyo. Tunajisifu watu ni wengi. Abatuzi baba gashize hejuru. Ifua juu. Ariko ngezeyo usanga ndende sinza akantu nasomye kamusanga muri 2005 bari bafite miliyoni y'abakristo. Niliposoma kuna notice ilikuwa mbele hapo nikakuta 205 walikuwa na washirika 1 million. Kandi ubwo nari ngiyeyo muri 2018 na nilikuwa nimeenda 2018. Ubwo wiyumvira abongerejeho. Sasa ujiuswali wangapi wameongezeka? Nirata ko dufite abakomeye mu rusengero. Na jiswali tuko na watu wakuu kanisani. Ngezeyo usanga abaminisitiri n'abaprotokole bo muri Libatu. Nimekuta huko mawaziri ndio protocol wa ibada ya asubuhi. Kandi iyo niba turengayikiyemo nubwo nta wundi muntu bemerera uretse umukristo wabo. Nje banemereye kuko bavuze ngo n'umushitsi wibeshye aza mbere umunsi umwe kumugitera. Na hiyo ibada ya asubuhi mapambazuko hawaruhusi mtu yeyote kama si Mkristo wa kanisa. Mimi nimeruhusiwa sababu walijua nimechelewa, ndio sababu nimeruhusiwa. Mu rusengero muri iyo niba turebyabaga ari ibihumbi birenga 15. Hapo kwa ibada ya asubuhi ya mapambazuko saa 10 z'igitondo. Saa 10 asubuhi baba bamaze kugera huwa wamefika kwa ibada. Tucyitegereza nikayachunguza. Noneho mera nk'umuntu utazi ibyo. Nikawa kama mtu amechanganyikiwa, hayaelewi mambo. Temu senge nachunguza kanisa. Temu abantu bari kuprotokora muri Libatu. Naona kwa kanisa hivi wanavyovaa. Wewe unasikia imyenda ya muri garderobe uje gusenga Imana ku cyumweru. Wewe unaacha mavazi yako huko nyumbani. Tai utaivaa sikukuu endapo huko nyumbani kwenu. Bombi igihe cyose bagiye kubona na Imana, bagiye kubateraniro bambara neza. Wao wakati wote wakiingia kwa ibada kuonana na Mungu wako smart kabisa. Nikayachunguza. Nabonye ibintu biteye ubwoba. Nimeona maajabu. Sanga ntabwo turagera ntiturasenga. Sisi hatujaomba, tutafika mahali kabisa. Na terambere turagera. Hakuna maendeleo. Ubwo rusengero rufite satellite yabo. Kanisa iko na satellite ya amasengesho binginga basoma 28 kuri 28. Waombezi wanaomba 24 hours. Abinginzi bamwe bavamo abandi bajyamo. Wao wako na shift. Wanaomba hawa wengine wanaingia. Bagomba basenga gutyo. Wanaomba namna hiyo. Munsi y'urusengero. Chini ya kanisa huko. Cyo cyuma hiyo basement. Amasengesho abari guca online. Maombi yao ni online. Imisi yabo yose. Siku zao zote. Sasa nikachunguza. Tubaje kukwakira. Wakitukaribisha barambaza ngo mvuguruwe ruri. Wakaniswali na nena lugha gani? Ndaruvuga nini ubwo mvuga? Nikasema lugha ninayoinena ni
bashaka umuntu twakumvikana baramukuta, wakatafuta mtu ambaye tutasikizana, wamekosa. baza kutoa umwana umwe w'umutanzania, wakamchukua kijana mmoja from Tanzania, umunyeshuri wari uri aho ngaho, ambaye mwanashule alipokuwa hapo araza, akaja, turahoberana, tukakumbatiana, turavugana, tukazungumza. Igiswahili se cyo ndakizi neza, reka Kiswahili si sahihi kabisa, ariko twarumvikana, lakini tukasikizana kabisa. cyambere ndamubwiye ndashaka kubonana na Dr. Yongcho. Jambo la kwanza nilimwambia nataka kukutana na Dr. Yongcho. Araseka, akacheka sana, arambaza ngo umaze igihe kingana iki usabye rendezvous. akaniswali, wewe umechukua notice ama rendezvous kuanzia muda gani? Je, nibabwire ko nyine mushaka. None umubwiye ko je babwire ko mushaka baze kumubwira ko hari umuntu waje avuye muri Afrika azamara iminsi ariko akagenda babona. Nikamwambia enda umwambie kwamba kuna mtu yuko hapa anataka ametoka Afrika na anataka waonane kabla ya. Arambwira ngo abantu ari kubonana nabo nabasabye rendezvous hashize imyaka 2. Akaniambia watu ambao aho rero itarumva noneho birabaye. Sasa nikasikia mambo yametimia. Bitamahurira n'undi mwana w'umurundi wari uri gusemura mu Gifaransa, asemurira abavuye mu Bufaransa. Nikakutana kijana mwingine mu Burundi na tafsiri in French. Arasobanurira neza ibintu byanjye byose, mambo yote kabisa. Iminota yanjye 10, dakika yangu 10 twavuganye ahagaze, tulizungumza kisimama nanjye mpagaze, na mimi nikiwa wima. Ndamubwira, namwambia ufite itorero kwa kanisa imeze kunukunuka hivi na hivi, ifite abantu bangana watu hivi, ndamwereka ibipapuro, mwisha karatasi, icyo dushaka gukora, nataka kufanya haya, icyo twifuza, nahitaji haya. abantu bivuriza kure, watu wanajitosha mbali, nta bitaro tugira hatuna mu karere ka East Africa, hapa East Africa, reba byose, ona mambo yote. abantu baragenda bakajya mu Buhinde, amafaranga yabo bagashira mu nzira, watu wanasaidia, pesa inaishia njiani, turabasaba ibitaro, tunawasihi mtupeo si, muduhe ibitaro, mtupeo si, murabishoboye, mnaweza. Arandeba icyo Ananiangalia yote, araseka, akacheka, arambwira ngo ibyo byose akaniambia hao yote umesema nibyo tugezeho, leo ndio tumefikia sasa. keretse urusengero, labda kanisa, ariko turabemerera hari ibyo tuzabafasha, lakini tunakubali kuna yale tunawasaidia. wowe gendo uzane iyo mishinga yawe yose, wewe leta hizo project zote, ama uwo kubiha aravuga ngo uzamwibutse kugira ngo nizingera nzahite nkwibuka. Akanipea assistant na kaniambia wewe unampea haya yote ili tuweze kuyakumbuka. Haleluya! Nafuye aho nezerewe, Nilitoka hapo nikiwa na furaha. Ngeze mu Burundi, Nilipofika Burundi, mbwira abarundi nikamwambia wa Burundi, twagira ubuntu bagiye kuduha ibitaro, tumepata neema, wanataka kutupea hospitali bikomeye, ni hospitali kuu, kandi je yari yambwiye yuko amapercentage bazajya bafata, na waniambia percent ambayo utachukua hapo ni make, watachukua percent cha. Haleluya. Mbese tuvuga iki ko Imana iri mu ruhande rwacu, Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe, Imana iri mu ruhande rwacu, ibana natwe, igendana natwe, iyo tugendana nayo, iyo tugendana nayo, iri mu ruhande rwacu mubisha nawe, iri mu ruhande rwacu mubisha nawe, iyo tugendana nayo, iyo tugenda n'iminsi migenderera tuvuga umunsi wose, iyo turyama turi kumwe nayo, niyo mpamvu duteka ubwoba cyane ijoro nacyo kidutwara, iyo tugiye kuryamana n'Uwiteka Imana araravuga ati hano bageni mutigere kumwe namwe, niyo mpamvu sinzira ukaramukura amahoro, niyo mpamvu sinzira ukaramukura amahoro, burya arari iruhande rwawe, araragukubitira, ararabicyaha, ararabikubita, araragukubitira ibishe kuguca nijoro datawe, araragucahira ibisimba bishaka kuguca nijoro, ibyo abadayimoni bohereje burya ararabigukubitira, tumuhaye icyubahiro akwiriye gushimwa Uwiteka nyir'ingabo, yohereje marayika wawe aje iwawe, yohereje marayika wawe aje kureba iwawe, yohereje marayika wawe aje kureba ibyawe, ibyo bintu byananiranye aje kureba uko bimeze, mbese
kudukiza mbese n'inzara komera azanye ibyo kurya mbese n'amadeni komera aje kuyishyura yohereze marayikazi wawe aze kureba yohereze marayikazi wawe aze kureba vuga ngo azi wanjye vuga ngo azi wanjye vuga ngo azi wanjye vuga ngo azi wanjye ongera ubivuge neza vuga ngo azi wanjye yaje umunsi umwe imbere ya yehoshafati afite ubwoba yehoshafati aravuga ati ndapfuye mana wende ndapfuye abamoni ni babiri njyewe ndabazi abamowabu ni babiri njyewe narabumvise ariko ahita yibuka ko mu ijuru hari imana ati mureke dusenge imana idukubitira abo bamoni ati mureke dusenge imana barasenga maze barasenga maze barasenga we maze barasenga imana iramubwira ati ngiye kubihanangiriza bambere n'ubwa nyuma ntibazongere kubamenyera nimwumvire itangazo riri muri iri teraniro imana igukubitiye ibintu bimaze iminsi bikumenyera imana igukubitiye ibintu bimenyera umuryango wawe imana igukubitira ibintu bimenyera abanyeshuri imana ije kubikubita imana ije kubikubita imana ije kubikubita inzigiza karahataga he imana ije kubikubita ibyo baguhagurukije amahembe bari kugutuma imana ije kuyakubita abarozi bari kukuroga imana ije kubakubita aravuga ati noneho nimureke kuva amakuru y'imana iramubwira ati komeza usenge uwiteka njyewe naje nje gukubita abo bamoni agurukije mu buzima bwawe atase uwiteka we turabigenza gute iramanuka ibahanagurira babwira ati yehoshafati we ese ari umuziki gusa yewe yehoshafati we ese ari umuziki we ese ari umuziki sha kubitaho umuziki ha kubitaho umuziki mureke mwumva icyo umuziki wakoze kiriyagiye mana we maze baravuga bati noneho tugiye kuririmba iyihe akaba akabonye ese kurinda mana we tuzajya twihengeka turavuga mutima ni iyihe ndirimbo twaririmba igakomeza abamowabu ni iyihe ndirimbo twacuranga igakomeza bariya bamoni irababwira ati muvuge ngo ndera irababwira ati muvuge ngo ndera muvuge ngo ndera maze baturera we maze baturera sa maze baturera we uko bavuga ngo urera igakomeza abamoni 500 uko bavuga ngo urera igakomeza abamoni 800 uko bavuga ngo urera igakomeza abamoni 900 maze barawukata we umuziki barawukata we umuziki barawukata umuziki barawukata abandi bakoma amashyi abandi bakoma amashyi abandi bavuza inkono abandi bavuza inkono we abandi bavuza inkono mana ye imana yumva amasengesho imana yumva amasengesho imana yumva amasengesho muyikirize nyamwanga imana yumva amasengesho imana yumva amasengesho imana yumva amasengesho aya ndashaka kumva namwe we nimubwire imana yumva amasengesho ntabwo ndabumva ngo imana yumva amasengesho ariko twizere imana ko tatatayayaya imana yumva ayayaya imana yumva amasengesho we iyo urimo kubuka cyangwa satani arabimenya maze agahunga we ahanga imana yumva amasengesho abashumba we imana yumva amasengesho ayirabona bumva imana yumva amasengesho we korari yanjye wanga imana yumva amasengesho ayayayaya imana yumva amasengesho ahanga imana yumva amasengesho ndabyemera ahanga imana yumva amasengesho ntabwo ndabumva ngo imana yumva amasengesho aho mukomeze musenge mwegegese iyeyeye mumanuka mugiye gucuruza abagabo banyu bajya mu kazi mu gitondo ayayaya numanuka igihe mugiye gucuruza ugenda usenga yumva amasengesho ayumva imana yumva amasengesho we babyemera mana wumva imana yumva amasengesho nimunyikirize maze mwirinde
ishimwe.